MLA in thlan pui lo tura MPF policy constituency forum chuan candidate tin te tan common platform zalin hian buat sai don nimin pathian ni tlai kan dan na botol ru kuwa bek zathum somruk chu khamranga police te hian an mana dananga malang zui turin voin khan policy patpui ani nimin pathian ni khan phai sena Mizoram le Silchar lamin kalpo na Bailey Bridge chu azapui pakhat atliaka siam thatna tho mekani CZS cable chung kwate karthar che baivek ule noel vanalruat pui kani a chanchin thari lo ngai thlang MLA in thlan pui lo tura MPF scholarship constituency forum chuan candidate tin tan common platform zalin hian buat sai don zalindar sari hian parish hall nein zirtop ni chhundar som pani hian bairabia common platform hi an nei liang common platform hi scholarship constituency forum president pastor din tluang ana kai shwayanga candidate te chu thu soina hun minute somni panga ba ka minute sari pek belani ang common platform a hian party io mi somnga theu kal phalani a parish hall scholarship vengla ya nei turani common platform hi CZS cable le YouTube channel a ti chwa ani ang nimin pathiani khan phai sena Mizoram le Silchar lamin kalpo na Bailey Bridge chu azapui pakhala thliaka siam thatna tho mekani phai sena changa thudon danin he thir leido hi Silchar lam le Mizoram in kalpo na poimo tak ni in khwajin veivak te le bungraphur lir theiten anzo thin ani nimin lam khana zapui pakhat hi a awa Mizoram PYD lam chuan asiam thatna thok ngalin voin lama an siam zo thei anin be sei ani nimin pathian ni tlai khan dan lavatol ru kuwara bek sathum somruk chu khamrang a police te hian an mana dananga malak zui turin voin khan scholarship panpui ani konpui police te chuan nimin tlai khan oithangpa group YMA compound committee le khamrang branch YMA tine na changkopin dan lavatol ruk champhai district registration nei lir theipali aphur kuwa bek sathum somruk te chu khamranga an chol lailok na hmuna an mana voin khan dananga malak zui turin scholarship a phur thla kani heng ko phur tu te hian champhaya chang hian vaireng te an panti soin vaireng te daya godan da turani ti an soi Zoram People's Movement scholarship block chuan Indrinizing khan venglai bazara street campaign an neya an candidate pulal fam ki ma chuan ZPM venglai unit campaign office a hong ngal ZPM kan sarkar chuan kunhathok tu te kan ngai poimo donati ZPM candidate hian party sarkar na hnuaya mitlem te ina an ban phak ma son na nilo rorel na tha hnuaya minol puina an ham that pui tur mi pui ban phak ma son na shang kong pui tha te zirna tha te shisen na lama in an kol dam doi in le sub center tha te mi pui hne na tui thiang hlim in tur nyang na tak chop chwa te electric power siam chwa bel te le state dang atanga laklu ringot ni lo mani ram ngei atanga kol phetha siam chwa in to de la hun to ti asoya phailam current ti ringota in ngat lawa mani thar chwa ngei power na ya mani ke ading ve thei to tura pawara ram in to del tir chu ZPM chuan an tumati a chu an policy poimo tak zinga mi ni in asoi pulal fam ki ma chuan ram economic khiding thei tu tur in to dela state siam tu tur kun thok tu te choi saran ngai thule ngai sak an mamo ti asoya ram changkang reng ram din chuak kan ti te hi thorim na taimak na rin om na ne na rim taka thok tu ram ani zela chuta chuan ram in to dela ma son na economic development a om ni ti in kut na thoka in to dela ding chuak ram tam tak anom lain sem policy ang ringota in sem changkang ram soi turan omlo thu soi ZPM candidate soidanin Mizoram mi pui za somruk vel chu agriculture le allied sector in ngat an lani a heng mi te mason hi an party chuan ngai poimo ber a an nei do nani ati kun thok tu te hi ZPM sarkara chuan an VIP tur te ni a soin Mizoram a avoi khatna tan budget a an pualin sum an da sak don bokani ACDP te NLP te vote zon nana an semran mai thei chuan kun thok tu te
an beka thlan tui luang zoi zoi chunga an thar chhuah leina tur sum chu ZPM hian budgeta an da theiang ati MNF President Puzoram Thanga chuan thangthar te chomdol na tur an manifesto a an da ni in a soi voin khan MNF din cham voi somruk pathum na an loma mizo nam runa lom ni in Puzoram Thanga chuan thu soya thangthar zelte nam thu thunga an har thar mek chu lomomati tak zeta ramshang shanga an unaw ten be an to mek lain thangthar ten nationalism an champion pui zelangati Chalai te poimo na shia in an manifesto a po an mani chomdola malam an panthaina tur an da ni in a soi MNF President chuan MNF chumitlom te in October ni somni pani sangkhat zakwa somruk pakhata pulal denga in rikhwatlanga an dinani thu soya MNF chu pathian in ropui takaram shwai tur aduan nimai lovin shiom tam tak twar tura aduan ani ati MNF party hian shiom tam tak atwar renga rambuai inka president rule puan nan le thil tam tak atwara chuti chungchuan India Rama party hlun le nget ber pol ni turin kumsom ruk pani zet pathian in ashwai ta ani ati pathian le kan ram tan he party hian malama panzel don ani ati bok Puzoram Thanga chuan Myanmar le Bangladesh lamaral tlan te chu thonkir tura central sarkar in anti chungin an hum tlat tia soya ngetta kan nationalism wan tu te sarkar lovin tu te mo sarkar se chuan vonu nen sum nen an beyanga inti tlat chuan ti in Manipur le Bangladesh kan unaw te hi meitei ho ti angin an rama an thon le to nge yanga ti a MNF ro chuan central sarkar thu zom lovin an hum tlat zel don ani ati Assam Ramri atanga Mizo police in hnuk le tura ti an ni po in CM atanga abana nga yang ti a changin minnor zui ngam talawani ati MNF President hian MNF boruak a tha sauzel ti soin munshang shanga nationalism thlipui atle thar le meka MNF in lomlu kan nei na sahle ati a an biala phei chuan lomlu tura inka puk chaw na sahle ni in a soi MNF chu pathian in konglak lowa akal san don lo ni a soin sarkar tura an mamo tok MLA ape ati voin MNF din chamlom na hun hi pulal thlenglia vice president in a kai shwaya martar te sun na hun man ani bok Special Judge Pokso Eklet Lunglei District and Session Judge Nibok Puvanal en Moya Chuan Longlai District Khopa Khata Mani Fanupong Swal tu zo thiam lawa chantira voin thochan ni hian shematura puang Special Judge Court thurem na ina landanin Longlai District chung Khopa Khata mipa kumsomli parukmi chuan anupui omlo hlanin afanu pathum kumsom pani kumsom le kumsari te chu apong swal thina no pangte hian omlo hlana an pa che dan chu anu bula an thlen hnuwa ni kum August ni nga khan Longtlai police station a FIR thelu ni in August ni som khan man ani special judge chuan thuchatu sang te kau hnuwa thuthluk na hi asiam ani Longtlai is biala BJP candidate NC Mon Kima INC candidate H Zau Thang Lian le MNF candidate H Biak Zawa chuan thuchwa siamin returning officer Abraham Berazi khiti thilti dana anlom lo thuan tarlang party pathum candidate chuan danang thlapin scrutiny an paltlang ti tarlangin Dr Lorraine Lalpek Liana chinza ZPM nomination paper endik ani la hian Election Commission of India website handbook for returning officer para 561 in aput angin le Representation of People's Act 1951 section 33 in aput angin proposals so nei angai lain proposals mipakwa chavin a nomination paper a ming candidate pathum te tarlan ni in dan pati in asoi angle handbook for returning officer para 6.10.1 ang chuan Dr Lorraine Lalpek Liana chinza nomination paper hi reject turani a dana chiang taka in ziak chunga Abraham Berazi khiti MCS returning officer Longtlai is
Assembly constituency chuan technically chuan ZPM candidate le a proposer state hill ti dan adik tok lova ti chung si in dan kal zonga kan lo re ani po in dan thawin min la correct tura ngai la ti in ZPM candidate nomination paper hi adik lo ti shareng chungin an pom sakta ni in an soi dan noi diktaka election conduct tura election commission of India in arwat returning officer berin dan palzuta election conduct tamai ni atar langin candidate pathum te hian poi antia andem takzet ni in an soi chuwangin INC BJP le MNF candidate te chuan dan lawanga an kalpui chu thunai tu sang zok te hena thlenin danang taka election hi conduct ani theinan ma an la don ni in an soi khati zung khatun chuma san chin thar kan ti chhuah thei ani a clear tu te in zawai mang tha ule